In ko smo že pri pajacih, poglejmo za hip v Burgerland, kjer je vedno bolj verjetno, da bo rumeni cov kot cov Donald Trump odpotoval v Belo hišo. Ta teden se je sprl s samim papežem. Zakaj? Kaj papež rekel takšnega? Una persona che pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti, non è cristiano. Nizka, Frančišek, nizka. Kakšen predsednik pa bo, če ni kristjan? Ti mimogrede, kaj pa tista zadeva okrog Vatikana? Kaj je že to? Sladkorna pena? Ne, čakaj. Ne, zid je, ne? Pa si ti lih to kristjan kot Osama bin Laden. Ali pa Miro, Janez, Ljudmila in naši škofje. Oni bi tudi zidove postavljali. Ti že veš. In kako se je odzval Trump? So they met with the Pope, and they obviously got to the Pope, and they're telling him what a bad guy Donald Trump is. He doesn't know me. The Mexican government and its leadership has made many disparaging remarks about me to the Pope. Ja, ker papež nima TV-ja pa interneta. Ne? Vse, kar ve v svetu, mu povejo ljudje na ulici. Ampak me se pa dozdeva, zakaj se ta dva kregata. Ker sta si toliko podobna. Oba sta tata-mata v svojih firmah. Oba večinoma samo nakladata in ničesar ne naredita. Oba imata nekaj sintetičnega na glavi. Oba imata fanatične podpornike, ki verjamejo vsemu, kar rečeta. Predvsem pa imata skupnega to, da nobeden od njiju ne seksa Melanie Trump. To je... In ko smo že pri Melanii, njena starša sta prišla v samo Južno Carolino, da sta se pokazala ob zetu. And Melania's parents are here, and they're terrific people, and they've been so supportive, and we just appreciate it. Thank you. And I have other members of my family that aren't here, but they have been so supportive. It's incredible. And I just want to thank you. And Melania, I want to thank you, and I want to thank Barron for all of your support. Would you like to say hello? Come on, say hello. Mi se zabavamo, ne? Mi se zabavamo, pa predstavljajte si to. Ste šivilja v Jugoslaviji leta 1970, ko se vam rodi hčerka. A bi vi takrat pomislili, da bo čez 40 let poročena z milijarderjem in bo potencialna prva dama Amerike? To je čist utrgano. Tako kot si verjetno mama Tanja Pečar ni nikoli predstavljala, da bo njena hči partnerka glavnega pavlihata v državi. Noben nima take domišljije. Kako? Ne more. Nobeden. Je tako, Borut? No doubt about it. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.